ni akorwo akimarũmbũiya no ririkanie ũrigitani ũyũ hatirĩ marĩhi kĩmũrĩtio nakĩ na maũndũ maya mothe marũgamĩrĩirwo nĩ mheshimiwa CFO wa Kiambu. Tunasema kuendelea mbele, wenye watahitaji kureviewiwa, wenye watahitaji kuongezewa dawa kama wamepatikana na ugonjwa bibi kama wasukari ama hypertension, nimekaribishwa hospitali. Tunajua SHA na SHIF iko na issues, but tunajua coming week labda itafunguka na tutaweza kupeana dawa kawaida venye tumekuwa tukipeana tukitumia kadi ya NHIF, lakini sasa tutapeana kwa system ya SHA na SHIF. Mubango wa umuthi twina madagitari makiria 10 nurses na aides aige hamwe na dawa na nitra gutie kindu turathima kuma shukari nginya mirimu ino ingi na nginya pressure maundu maria mothe mundu angithi kuria thibitari athimagwo. Andu aria tutakuhota gukorwo tugiteithia muthenya wa muthi makuheo referrals cia thibitari nene na acio no aria ingi ni aria makuheo dawa na marikirie maundu mao guku muthenya wa muthi. Mwena-ini wa maitho nginya kuri aria marakiheo nginya macicio na aria mena njereri kana cataracts ni maraheo surgery matari na marihi kuria CTI Hospital. Turacokia ngatho ni undu wa Irungu Nyakera guturehera urigiti wa hakuhi. Undu ingienda kuria ni thirikari ino ite ya Murang'a itukinyerie dawa kuria mathibitari-ini na maurigiti makinyaniru. Ni kuteithia atumia ingi kuria atumia marakaya ni mahindi thiteithio ni maitho kuri matu maundu ma mithemba teyo na mirimu ingi mingi andu mokite ni tondu wayo na maguteithika ni tondu ura ihitukirehirwo urigiti guku. Muthi nituratagia tanya maundu ma ugima mwiri magirire kuringana na uria riu gukihana. Njukite guku ni undu wa urigitani uria wi guku na nituremenya nituguka guthondekwo.